Vi ste sa SBS-om na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadži Ahmetović. U Novom Južnom Velsu prije nekoliko dana rođena je nova asocijacija Bosanaca i Hercegovaca pod nazivom Bosanska krajina i uz inaugurativnu svečanost upriličenom ovog vikenda zvanično je počela s radom. Želeći je predstaviti široj javnosti Australije, danas razgovaramo sa predsjednikom udruženja Bosanska krajina, s gospodinom Hajrudinom Rudijem Duratovićem iz Sidneja. U vrijeme kada se mnoge zajednice gase ili doživljavaju izvjesnu stagnaciju u aktivnostima, svakako je za pozdraviti rađanje jedne nove. Gospodine Duratoviću, srdačna dobrodošlica u program SBS-a i naravno čestitke na osnivanju udruženja. Možete li nam ukratko predstaviti Bosansku krajinu i reći čime se vaša organizacija bavi? Dobar dan, gospođo Iša, pozdravljam sve naše slušalce i želio bih reći da naše udruženje koje je tek formirano je udruženje Bosanska krajina, Sidnej, tako se zove, i bavi se društvenim aktivnostima ovdje u Sidneju i na nivou Australije. Recite nam, koji su ciljevi udruženja Bosanska krajina i šta je njegova misija? Pa ciljevi naše organizacije su druženje svih Bosanaca i Hercegovaca, uzgajanje kulture, običaja i tradicije i istorije Bosanske krajine i naše BiH. Naš zadatak je naravno da sve ovo prenesemo na našu omladinu na kojoj, što kažu, svijet ostaje. Ko su osnivači udruženja? Recite nam nešto više o njima. Također, možete li nam reći nešto više o sebi? Mi znamo da ste aktivista u bosanskoj zajednici u Sidneju. Već godinama ste podrška i oslonac mnogih akcija koje organizuje bosanska zajednica u Novom Južnom Velsu, pa i ambasada Bosne i Hercegovine u Kamberi. Ali možda zbog urođene skromnosti, Rudi, djelujete više tiho i nenametljivo. Jesam u pravu? Pa upravo ste, Aisha, svakako takva sam osoba po prirodi, ali trudim se na neki moj način da radom i mojim zalaganjem u zajednici dokažem u stvari kakva sam osoba i naravno da mogu biti i bolji. Želio bi da predstavim naš odbor, naše udruženje, koji je sastavljen od uglednih aktivista u našoj zajednici koji su već svojim radom se dokazali i pokazali. Naš vrijedni Elvis Keranović je potpredsjednik našeg odbora, zatim imamo Amira Čička koji je sekretar, Senad Balić nam je blagajnik, a gospodin Širaz Bišević koji je ujedno i aktivista u radiju našem koji se emituje u Sidneju je public officer. I naravno ja koji sam predsjednik Hajrudin Duratović. Svi ovi članovi odbora su naravno i veliki aktivisti kao što sam rekao i većinom s područja naše Bosanske krajine. Imamo tu još dva dodatna člana koji su tu da nam pomognu, a isto su aktivisti, to je gospodin Dinko Sadović i gospodin Suad Ramić. Vi ste u subotu uveče imali posebnu inaugurativnu svečanost u Bosanskom kulturnom centru u Lepingtonu. Ona je upriličena upravo u ovim danima kada su neke opštine Bosanske krajine na samom kraju Bosanskog rata oslobođene. Kako je bilo u Sidneju 11. oktobra u kulturnom centru? Pa, bilo je prelijepo, imali smo veliki odziv naših ljudi iz zajednice, a mi smo željeli s ovim našim dešavanjima u Bosanskoj krajini, znači 10. oktobra imamo, to se već godinama obilježava, proslava oslobađanja, to jest vraćanja Sanskog mosta i ostalih opština, tako da mi smo na jedan način idejom naših članova želi da jednostavno damo potporu iz dijaspore, iz Australije, i dogovorom smo odlučili da to pokušamo da napravimo ovdje. Ovo je nama prva manifestacija našeg udruženja većeg obima
i veoma smo zadovoljni odzivom naših organizacija i zajednice, a također i volonterima bez kojih ovo ne bi moglo biti izvodljivo. Posebno nas je obradovala prisutnost našeg ambasadora, gospodina Kemala Muftića, i javljanje video zapisom našeg uvaženog ministra Eda Husića, čiji korijeni potiču iz Bosanske Krajine. I naravno podrška našeg počasnog konzula gospodina Amira Šajnovića, koji je jednom porukom koja je jako nas moralisala i podržala, digao našu svijest i snagu da nastavimo da u budućnosti jačamo i da vodimo i veće akcije. I eto, jednom svečanom manifestacijom, svečanim skupom označili ste početak vašeg rada. A koje aktivnosti planirate u narednom periodu? Kakve su ambicije Bosanske Krajine? Da li možda razmišljate o nekim dugoročnim planovima? Pa mi naravno imamo, već smo zamislili i ocrtali neke planove, a namjeravamo sad iz početka da podržavamo našim prisustvom i radom sve aktivnosti koje su povezane sa našom domovinom Bosnom i Hercegovinom, a isto tako da učestvujemo u tome zajedno sa svim našim organizacijama u Sidneju. I radit ćemo na proširivanju uspostavljanja tih kontakata i sa drugim udruženjima i ostalih gradova Australije i naše Bosne i Hercegovine. Već smo uspostavili kontakt sa našim uglednim generalom Fikretom Čuskićem, a tako isto imamo ideje da ovdje radimo na zbližavanju društvenih institucija i nas u Sidneju, koje su državnog karaktera. A možete li nam reći, gospodine Duratoviću, po čemu je vaše udruženje Bosanska Krajina posebno, jedinstveno u odnosu na druge organizacije sa bosanskim predznakom i koji konkretan doprinos želite ostvariti? Pa ovako, svaki naš dio Bosne i Hercegovine ima specifičnu kulturu i običaje, pa tako naravno i mi iz Bosanske Krajine. Nas bije glas da smo ljuti, ali mi smo isto tako i merhametli. I mi volimo sve ljude bez obzira na vjeru i naciju i naši planovi u budućnosti će biti i na zbližavanju takvih koji vole Bosnu i Hercegovinu i koji imaju taj merhamet u sebi bez obzira na kojoj su strani Bosne i Hercegovine. A ima li Bosanaca u Australiji, Bosanaca i Hercegovaca koji ne vole Bosnu i Hercegovinu? Mislim da u suštini mi svi volimo Bosnu i Hercegovinu samo na neki svoj način i bez obzira koliko se mi odricali naše države, šta god se spomene, to je kroz moju praksu, to sam vidio, a naravno imao sam i družim se i sa drugim, kako bi rekao, narodima koje predstavljaju našu državu, da oni vole to, samo imaju neke svoje puteve i možda čak i neki ljudi boje se, ne smiju to da iskreno pokažu kao ja, ali eto, ne smijemo ni njih gubiti, moramo, Bosna i Hercegovina se gradi na zajedničkim principima države iz koje mi svi potičemo, bez obzira s koje smo strane. Recite nam, da li ste zadovoljni podrškom drugih organizacija prilikom osnivanja vašeg udruženja? Naravno, mi smo imali smo veliku podršku od svih naših organizacija iz Sidneju. Ja sam čak obavio jedan razgovor i pokušao sam sa Melbourneom. Imali smo u planu da pozovemo krajišnike iz Melbournea. Tako da, eto, nismo uspjeli to ovog puta, ali nadam se sljedeće godine da ćemo. Naše organizacije u Sidneju su pokazale da su itekako zainteresovane za ono što mi radimo svojim prisustvom, a to je ova naša manifestacija pokazala da mi možemo samo tako zajedno s jednom ljubavlju i voljom da opstanemo i da gradimo našu državu i ovdje u dalekoj Australiji.
i uz međusobno uvažavanje i poštovanje. Gospodine Duratoviću, šta bi bila vaša poruka slušaocima SBS-a i eventualno novim članovima? Da li moraju biti iz Bosanske Krajine? Naravno da ne, mi smo krajišnici i u mojoj nekoj praksi iskustvu nas svi vole i imamo čak veliki broj ljudi ovdje u Sidneju koji nam se pridružuju i to mi je drago. Mi želimo da gajimo našu zajedničku kulturu, jezik i običaje u miru i veselju sa svima bez obzira s kojeg kraja Bosne i Hercegovine dolaze. Naravno, svi su dobro došli u našu organizaciju Bosanska Krajina, a moja poruka glasi: družimo se, volimo se, širimo ljubav, a ne mržnju. Hvala vam, gospodine Duratoviću, na ovom razgovoru, izdvojenom vremenu i ovoj lijepoj poruci koju ste uputili svim slušaocima SBS-a. Vama i novoosnovanoj organizaciji Bosanska Krajina želim puno uspjeha u daljem radu. Hvala vam. Hvala vama, gospođa Iša, na ukazanoj časti da budem gost na vašem radiju, na našem radiju, i nadam se da ćemo mi našim radom i aktivnostima opet zainteresovati vas i da ćemo opet biti gosti, kao što ćete i vi biti na našim aktivnostima, biti pozvani kao krajiškinja da prisustvujete u Sidneju. Like, share, comment. Pratite SBS Bosnian na Facebooku.